Ksenija Šovš, ruski jazik, 7. klasa, 3. godzina, nastavna jedinka, genitiv bez primenovnikoh. Žadam vam dobri dzień. Predlužujeme dalje z našima hodzinami. Nješka budeme učic o genitivu. Znači, na prešloj hodzini sme obrobeli perši pripadok, nominativ, a teraz pošore drugi genitiv. Probujte še zohadnože na ktori pitanja on odvituje, po jakih pitanjah, znači ho prepoznavame u vjerečenju. Tak, to bude znači koho čoho, genitiv koho čoho. Ište keď sme robili jak uvod pripadki, već kad sme hovorili, že ljem nominativ njema primenovniki, to je znihasnuje še s primenovnikami, a hevtišitski drugi pripadki možu biti s primenovnikami i bez primenovnikoh. Takže perše porobime na tej hodzini, znači genitiv bez primenovnikoh. I to bude i naš naslov. Znači, perše genitiv bez primenovnikoh. Znova povtorime, že pitanje koho za žive, čoho za nje žive, i znova nadpominam, vše hasnujeme obidva pitanja. Zohľadom, že spominame primenovniki, i tu ljem dakus da povtorime, a može biti detaljnejše na sljedujućoj hodzini, že primenovniki, jaki to slova, co to znači, že je bez primenovnikoh. Zohadnice še dakus gradiva za 6. klasi, keď sme učili morfologiju, premenljivi, nepremenljivi slova, pa sme tedy hvareli, že primenovniki to slova, ktoré še nje menjaju, a ktoré ukazuju na odnošenja pomedzi predmeti, odnošenja medzi predmetami i osobami, ali o tim već se na sljedujućoj hodzini povemeljem, teraz telo, že bi se tako zmogli povjazati. Znači, budeme nješka učiti o genitivu, o jeho značenjoh, jak ima i jaku ma funkciju, ljebo službu u vjerečenju, jak co sme na prešloj hodzini o nominativu učeli. Za počatok počneme s vjerečenjami. Povedzme, naraše čulo hučanje vitra. Znači, naraz še čulo hučanje vitra. I ještě jedno, vidjeli sme krasni zahod slunka. Znači, vidjeli sme krasni zahod slunka i naraše čulo hučanje vitra. Naraše čulo hučanje vitra i vidjeli sme krasni zahod slunka.
jak co sme ušvareli, hľadáme, že ktorý to prípadok po pitanjoch, takže zakrijeme to ti slova podsahnuti. Teraz nam ľahko, pretože máme naslov, ale keď by sme mali vecej prípadky, vecka nám to najlepší spôsob, že by sme odhadli, o ktorým prípadku še robi. Znači, naraz še čulo hučanje, koho, čoho še pitame, koho, čoho. Čulo še hučanje vitra. Koho, čoho. Vidjeli sme krasni zahod slunka, znači znova zakrijeme slovo slunka. Vidjeli sme krasni zahod koho, čoho. Koho, čoho vitra, koho, čoho slunka. Teraz rozdumajce, že u stvari, jaké bi bilo značenje genitiva, to je kto tu u stvari okončuje robotu u tih vyrečenjoh. Kto bi bil okončovatelj, ljebo jak mi ho volame subjekt. Znači, naraz še čulo hučanje vitra. Kto tu okončuje robotu? Tu okončuje robotu vitor. A vidjeli sme krasni zahod slunka. Kto u stvari zahodzi? Huči vitor, a zahodzi slunko. Znači, to bude subjekt u vyrečenju, ljem je vyraženi u genitive. Keď sme učili nominativ, naučili sme, že on najčastejše, i to je jedna od jeho najčastejších služboh nominativa, že je subjekt u vyrečenju. Znači, kto okončuje robotu, ali je, znači, nominativ subjekt. A teraz máme značenje, znači značenje genitiva u tih perših prikladoh, subjekt. Znači, toto značenje volame genitiv subjekta. Lijepo zbjelavim. Znači, to ljem značenje genitiv subjekta. Nie subjekt je gramatični, ale po značenju, pretože vitor i slunko u stvari okončuju tu robotu, s tim, že je vyraženi zo s genitivom i preto je genitiv subjekta. A teraz rozdumajce, opać se na prikladi, i rozdumajce, že jaka to bude služba u vyrečenju funkciji. Ja zdohadnice še za nominativ, znači jak sam ušvarela subjekt, pa već sme mali prikladi, že je apozicija, pa je menska čast menskoho predikata. Najvidzime to ti prikladi vitra slunka, to jest tot genitiv subjekta, jaku ma ulogu, jake išće možeme logične pitanje postaviti. To bi bilo vitrovo hučanje, slunkov zahod, hej. Znači, to vecka bude služba trohočlena, rozdumajce. Ja dakus počekam, dam vam času, že bi i vi aktivno, jak sme še radzeli na prešlih odzinoh, že bi i vi aktivno dakus učestvovali. Služba atributa. Tak, znači služba atributa. To značenje, a to bude služba. Može biti, vam tu i priznačim. To je sela som poveže, može bude ljepše, že bi vam priznačela, že genitiv subjekta to značenje, a tu služba atributa. Dobre, ideme dalje. I sljedujući prikladi, povedzme, učalni še čul hlas nastavnika.
U učalni še čul hlas nastavnika i vlasi hlapca buli burtavi. Znači, u učalni še čul hlas nastavnika, vlasi hlapca buli burtavi, podsahnjeme nastavnika i hlapca. Хто уж преписал, роздумуйте, яке би то було значення, преверце pitanja, či ja to dobre podsahla, že nastavnika i hlapca, že to ti slova pohasnovani u genitivu bez primenovnikoh. Znači, vidite, primenovniki bi bili na, o, u, za. Vidite, že ih tu nigdje nimame, to ti primenovniki. Znači, učalni še čul hlas koho, čoho, nastavnika, koho čoho nastavnika i vlasi koho čoho hlapca. Koho čoho hlapca. Możemy postawić jeszcze, evo zapiszemy i to, ti zažlem. Pitanja i jedno logične pitanje, čiji to bul hlas i čio to buli vlasi, že bizme mogli značenje odhadnut, znači, ktoré to značenje toho genitiva u tih prikladoh, čio, toto pitanje čio mi to už učeli, že komu pripadaju, hej, ljebo jakaž posesivnost slovo, ktoré sme už spominali, ktoré se naučili, takže možeme povjasce teraz, že to ti prikladi, ljebo sljedujuće značenje genitiva zapišeme, povedzme tak, genitiv pripadanja, jak sam spomla už slova, lijepo posesivni. Tako znamenše, pa da mace cale slovo. Posesivni, znači pripadanje, pretože hlas pripada nastavnikovi, a vlasi hlapcovi. Jedino, že su vyraženi u genitivu, hej, nastavnika hlapca, genitiv pripadanja, posesivni. A služba, ktorá by tu bola služba vecka? Služba, znači zohľadom, že hlas nastavnika, vlasi hlapca, uzme spomli, že čio, znači i toto možeme zapisati. Povedzme tu, čio. Vecka zname, že to služba tiž atributa. Služba atributa. Nazdávám się, że możecie prowadzić i że rozumiecie. Także możemy dalej. Sljedujući prikladi budu pojedol njem falatok hljeba. Povedzme, pojedol njem falatok hljeba.
pojedol ljem falatok hljeba i brat popil pohar soku. Spróbujte u tých vyrečenjoch nájsť, ktoré by slova odvitovali na pitanje koho čoho. Znači, pojedol ljem falatok, pa še pitame koho čoho i to bude slovo hljeba. A brat popil pohar koho čoho, soku. Znači, znova genitiv i znova njema nijaki primenovnik opre sebe. Ktoré by to bolo značenje, a poznejšie služba. Znači, pojedol ljem falatok hljeba, nie šicok, ale falatok i pohar soku. Tu máme jaké školičestvo, u tim slučaju odredzene, može buc i neodredzene, može to buc i čas da čoho, čas da čoho, znači to možeme tak zapisati. Čas da čoho. I taki genitiv volame partitivni, hej, bo partitivni, čas da čoho, partitivni genitiv i zapišeme, a već o službi. Znači, čas da čoho, lijepo može s velikima bukvami. S velikima, pretože to za vas može biti novi dakus punjaca. Znači, potim part, čas da čoho, hljeba, soku i tak dalje. Po značenju, znači to bi znova bilo značenje i tu dodame, znači že to značenje i tu dodame, že to značenje. A služba, rozdumajte, jaka to služba teraz. Co bi bilo toto slovo hljeba, soku u vyrečenju po službi funkciji, ktorú končuje? Pojedol ljem falatok, koho čoho soku, hljeba, to bude objekt. Objekt, znači služba objekta. Spominali sme atribut, dneška už teraz objekt, druhorjadni člen vyrečenja. Думам, že možeme dalje prejsť, povedzme, zdogадliše chlapca niskого rostu. Znači, zdogадliše chlapca niskого rostu. I ešte jeden, bol to človek v šivých vlasoch. Idom, že teraz znova môžete i sami genitiv bez primenovníkoch. Kto už prepísal, môžete rozdumovať. Zdogадliše chlapca
niskого росту. Вторі слова odvituju на питання кого чого niskого росту, кого чого šivih vlasох. І подсагнеме тоді слова. Кого чого, znači genitiv. Dalje možete rozdumać i pove sebe, že u sebe, lebo nahlas. Ktoré by ešte logične bolo pitanje, zohadliše chlapca, znači koho čoho, niskoho rostu i človek šivih vlasoh, koho čoho. Ktoré by tu bilo značenje, to je perše logične pitanje, hej, logične bi bilo, že jaki bol tot chlapec, jaki bol tot človek, že mal bol niskoho rostu, že človek mal šivih vlasoh, jaki. Kad máme toto pitanje, tako i nas asocira na opisovanje. Hej? I tako i možeme odhadnuti, že ktoré to značenje bude u tih prikladoh, lebo slidujuće značenje genitiva bez primenovnikoh. Znači, kad će ukazuje že jaki dahto, kad će ho opisuje, već ga možeme pohasnovati jedno slovo, jak i toti, a to kvalitativni genitiv. I o to zapišeme, povedzme, že značenje, že bi nje bilo take bar zdlhoke, zato sam njem daku poštudirala, znači po značenju. To. Kvalitativni genitiv. Všetky ti termini, ja verim, že še ih zdohadnjece, že se robili zo srpskoho jazika i knje bude vam baš tako i tak nove šitsko, co sme nješka učeli i spominali. Znači, po značenju kvalitativni bo opisuje jaki dahto. Znači, jaki. I ostalo nam išće jedna služba i tu u stvari išće sme službunje odredzeli kad jaki, to znova bude atribut. Znači, služba u virečenju atribut. I na sljedujuću prehodzime. Prikladi povedzme, putujeme do horoh, každého roku i vracelše nocnej hodzini. Znači, putujeme do horoh každého roku. I išće jeden vracelše nocnej hodzini. Putujeme do horoh, koho čoho. Verim, že váš odvid každého roku.
a vracel še, koho čoho, v nocnej hodzini, u druhým vyrečenju. Koho čoho. Kto už prepisal, znova naj rozdumuje dalej, že jaké by bilo perše logične pitanje. Toto znova znači, že logične perše pitanje. Logične bi bilo, verim, že se odhadli barzje ljehke, kedi. Kedi. A čim máme kedi, vecka zname, že to čas, hej, po značenju ukazuje, označuje čas. A navolame ho temporalni. To temporalni genitiv. I všelijak, že vam bude ljehko odredziti i službu, pretože keď máme pitanje kedy, lebo keď patríme na vyrečenje, putujeme do horo, hej, kedy, vecka, to bude služba u vyrečenju. Verim, že se odhadli, a ja ljem napišem dodatok za čas. Dodatok za čas. I zostim sme obrobili šitski značenja, šitski službi, genitiva bez primenovnikoh, vi pisali, popodsahovali, vi ešte raz rozdumajce o šitskim, co sme tu nahlašeli, že bi ste vidjeli, prevereli sebe, že či rozumice. Genitiv bez primenovnikov še nahodzi na 86. boku, znači 86. bok u vaših gramatikoh. Tu maci jednu pisnju u ktorej pohasnovani veljo prikladi za genitiv bez primenovnikov, a za zadatki še poradzime prejk znace u našoj učalni Google za nješka za teraz teljo. Doviđenja.